Siyak ni Manong Jun, Siyak mit ni Amak, da kami ti 4-decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay pa ba di kultura tayo, literatura nga Ilocano. Babaen sa miweng iti puso, sunata ni Ilocano. Arubada kami, ada kami, manen nga FDD. Amang liwliwa ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipinatek, tay nga Ilocano. Adda kami Manen Karuba with yours truly, Manong Jun Seriales. Ken kanakan yu Jan Mark Pastor. Para iti 3 oras sa napnuan panipateg ti bugot ti asarita. Programa amang repet kada tayo nga Ilocano. Nganamnam sa isam, Purpurngiit. gargarakga. Ken istorya ti kababalin ni Ilocano. Babaen ti sunatan ni Ayat ken Biag. Dito'y laeng 98.5 IFM Cauayan City. Iti idol tayo nga FM. Okay, good afternoon everyone. Apo, adito kami manan apo nga pasalsali kada kita pagtayangan nyo. Dahil manong yung Jun Seriales, yung Idol Jun Seriales with Idol Jan Mark Pastor. Para iti talumanan apo nga oras, anam sa iti ayata, iti bukod tayo nga dila, wano sa miweng ni Ilocano. Kat anyaman na po ti Brian, itata, I can please relax pa ilaang. Amok nga busy kayo na po nga agilis-lista, kada kita ikanyo iti ag-aginaldo. And kada gito ubing nga nalpas mo tan apo the Christmas parties da agad tumago kay pasit and enjoy the rest of the hour with the 4-decade duo. Nga rod balong dagiti manarimaan nga bubuya katatan. Good afternoon kapsat Lourdes Galupe ni Manang Alice. Aling ading di kamo naman tawan na ni Alice. Na imbaga pang yeah. Ella Banadero, Ron Sipagan, Jesse Timano. Alice Ligeo Lazaro, Ella Bandero, Auntie Maria Peters, Auntie Minda, Ma'am Evangeline. Yes, and Andang hapon FDD ko na ni Penacasio. Ate Ella. Okay naman, it's working. Idol here. From Jonel Buado. Lourdes Galupe, Nembangal daw. Nembaga pangal daw kadagiti nag-year end pasasalamat. Kakabagis mi. And our super thankful, heartfelt thanks to Manang Maria Peters of Iowa, USA. And of course, the rest nga agbubuya kada kami, Lilian Ramirez, Linda Pasion, kuna na to'y, po nagpartak ng kumato. Happy Sunday po watching from Quezon City, kuna naman tiglad sa Viernes Garcia. And hello FTD, good Sunday. Hello everyone, kuna na ni Manang Maria and Lourdes Galupe. Naimbang Aldao idols pa shout out amin niya tingag kanyayo. Ken kablaawan kayumat ito naimbang Aldayo. Kablaawan man ni Ben Mark Ovaldo dita Alfonso Lista. Idol pato kariman di love call weno JK Iliw kantula agyaman idol Lourdes Galupe from KSA. Si Kapay sakpay nga kumansyon tabalong. Ditoy, nagkaduna ditoy. Nag-comment. Ito ilatan ni ito. Okay naman ang Evangeline of Baguio City. Hi mga idol na imbang daw to. I mean, enjoyin tayo ti mananti. 3 oras nga liwliwaan manang and nakataduda baka kami nga mamaysa-maysa da ito'y aminen. Mong ganod. Naimbang nga malamyo mga idol watching from Hong Kong, from Melody Ann Alawig. Hello Karuba, naimbang nga bigat. Watching from Lebanon. Ay madigba ba? Ito ilatan ni Balong atin. Ito ilatan pagbasaan mo. And oraya me, the text line tayo. Kat for those who want to greet apo dito sa text line tayo is ako mo DJ numero 20 text line and anta mo baka sa bali may balik kasi ko number dito so paiket ka so nga damdamatan nembakal daw ti Domingo FDD pakablao man ti pamilya Punayo ken Rica Ford dito San Mateo, especially to my wife Arian K. Paragas Jai, si Siwit Ken sikat baknang ko. It's me CJ ng Taiwan. More powers and God bless. Okay nga rod ito yung muna nga sunata mi apo
Gurga. Okay, hi karuan ng panggal daw yung manan. Pakablaman dagiti pamilya nga Garcia, iti Bonifacio Street, Kamiling, Tarlac, Ken Bares family, iti San Jose, California. Nanang runa nila kay ko. Tony Bares, God bless you from Gemma Bares. Kajun! Para kayo sa manjay kanta nga, This Is My Song by Engelbert Humperdinck. Request ko pa lang iti December 2. Kanaman ni Ma'am Evangeline. Hi mga idol ng Bangal. Nabasak to tayo. Okay. Okay nga ro, dati mo na kasunata mi apo. Favorite si John Mark, ito tayo. Idi cimput, lipak libung, ada baket anaaren. Ada met barung, yang ubing pailaen. Ada met balay, nga indah nagdagusan. Tenga tirabi, day di baket nagkarayam. Di ko na, day di baket, nga inayar areng-en. Sige abaro, kuray numaminsan laen. Bayatak na nang muti kalakit, di gipagpaga. Pagbiyagan ka na, tasigunda mano ka. Peges ko, taglanglangoy, peges ko tagsangsangit. Ayat hulaeng, asumangladjay igit. Ngem di jay ngay bakit, at akayip ket met akayip ket. Ay na Diyos apo, kastigayang tiro maket. Good PM mga idol. Shout out aming nga taga-purog sa Sampaloc, Kabatuan, Isabela from Idol Erlamen Molina, iti Kabatuan. Oy, and of course, ni Bayaw Joseph, ito. Idi cimput, lipak libong, ada bakit anaaren. Ada met barung, en ubing pailaen. Ada met balay, nga indah nagdagusan. Tenga tirabi, day bakit nagkarayam. Di ko na, day bakit, nga inayar areng-en. Sige abaro, kuray numaminsan laeng. Bayatak na nang nuti kalakit, di gipagbaga. Bakit ka na, tasigunda mano ka. Pagbigyan. Peges ko, taglanglangoy, peges ko tagsangsangin. Ayat ko laeng, asumangladjay igit. Ngem di jay ngay bakit, at akayip ket met akayip ket. Ay na Diyos apo, kastigayang tiro maket. Ay na Diyos apo, kastigayang tiro maket. Yes, and we would like to take this opportunity apo nga pagyamanan iti nang pasangbay ka na kami ng welcome and anati awag di Jayan. Jay. Ajay, nangala ka na kami apo idirabing agkansyon sa Jay Grand Zion Hotel, Ijay Tabog City, Kalinga. Thank you very much sa ading Cooks Chan, iti CEO apo iti Grand Zion Hotel, and of course isumitan ti di ka muna niya ti takam na di Jay Bimeg. Anyway, thank you so much for that apo. Kayat na kami lata apo dita nga pagkangkansyonen, and more gigs to come ading cooks, and stay beautiful. Inside and out nga kunada, and ang kupay namit di Jay ingungutan namat, and soon. Okay, Ngani Maria. Gabwat Bilog. Good morning, idol. Happy Sunday both. Divina Madriaga na yung bag nga Domingo yo. Karuba watching from Muscat, Aman. Always present. God bless. More power. Yes. From Maria Bilog man. Watching from Roma in Italy.
Karami Lourdes Galupen ang bagay aldaw idols pa shoutout amin nga didingeg kanyayo ken kablawan kayo mat tinembag nga aldaw yo kablawak man ni Ben Mark Ubaldo dito Nalpas ko tayo. Hindi ka namin. Ibagam kami niya. Hindi ka namin. Hindi ka namin mo. Apo. Sige, tayo ako. Anyway, kumansyon ta may balong ta. Kalpasan tayo tiket iyam amo ta istasyon ta. Footprints in the sand. He held me in his hand. He gave me strength to face the coming day. At times I felt alone. I was never on my own. Someday I'll understand. Footprints in the sand. Nagtagtagaan na pak idirabi. Kadwak kanong agpag napagnadya igiti baybay ni Apo. Ket sa dilangit, nagparang dagiti ladawan ti paspasamak iti biyag ko. Ket kada pasamak, nadlaw ko iti may sa apares, iti tugot iti igi ti baybay. Tugot ko ati may sa, ket bagimit ni Apo ti may sa. Iti ka maodyan na pasamak, tinalyaw ko manan dagiti tugot iti kadaratan. Nasintir ko, atong galiday weno sa apaset iti biyag ko, may salaangan iti tugot ang makitkitak. Apay nga ta. Footprints in the sand. He held me in his hand. He gave me strength to face the coming day. At times I felt alone. I was never on my own. Someday I'll understand. Footprints in the sand. Naburi-buri na deket din namag ko ni Apo no Apay. Apo Diyos, inkarim ano surutek ti pagayatam, ket di nagtupulos ibat bati. Ngem apay ta iti tunggal sa ken riribok iti biyag ko, may salaangan iti tugot ang makitak. Diyak maawatan no apay, ngano kaano akasapulang kaunay, ket panawan na. Ket nagsarita ni Apo Diyos, anak ko, patpatgek nga anak ko, dungdungweng ka, ket di kan tupulos panawan. Kadagiti panawan nga agsagsagaba ka, ken makitam lang nga may salaang iti tugot iti kadaratan, kaya't nasawan, inubba ka. Footprints in the sand. He held me in his hand. He gave me strength to face the coming day. At times I felt alone. I was never on my own. Someday I'll understand. Footprints in the sand. Footprints in the sand. Kat kunana dito text line tayo abo. Kung uni pa dyan radyo hanan. Okay, gandang hapon kuya, idol kuno na. Garit ko man ti anak ko nga ken amin nga agdingdingag. Dita programa yo anang nangruna kinilakay ko. Kuya pakikan tayo man daday Mang Berting isagto kinilakay ko tinagreet Maria Sanapo iti barangay Rogus kuya. Salamat kuya idol. Ano ti Rogus nga ta? Hindi ka mo. Oh, and good afternoon to Kabsat Edeline Kalimlim. Ganda, ayan. And Marisa Banggi, hello, good afternoon, together with Sioni Navarro and Florence Simon Bartolome. Hello from California. Naimbas nga pangal daw dito Rojas kung naman. Of course, kalkalpas minangal daw. Ano ti sindang balong? Patatib.
patatim siya mo ka chicken curry. Ayan. Pero basi lang, small amount of rice lang kanyak ta. Di kaya atin ti lumo mo gan. Hangkas lang kanyang matadakal matabok si imong siya akon. Matadakal tabok si imong. Simple Okay, kung na pa mga idol kablao man, dagiti anak ko, dita Aguinaldo na Gilian, nga iso da Babylin Arnold, CJ, Can Divine, ito yung kablao po idol. Papa idol, nakakabil. Kantain nyo man, di Ilocano, ti Paskong Darating by Fred Aguilar, and God bless you mga idol. Ang galing nyo talaga. Tagay yung mga idol ko na naapo. Ichacha nan samo dahil ito yan. Laing talaga abok. Pabati man, pa-request jay si Seaweed. Hehe, God bless from Marvin Concepcion. Yes, and apo damdamay ito na last dos ang tabayanan nyo. Dagitay contestant tayo manila for the first week manin apo. Tanalpas iti monthly finals dahil di kalman iti nangabak. Iti last Sunday. Sino man tinangabak kanya dan? Is it DJ nalabsan tang akang kansyon iti kalman? O ni Bulan. Ni Miss Bulan. Okay. Kung nani kabsat Sean ni Navarro, Kuya Jun, and adding John Marca, pakikablaawa man. Aming nga friends ko, iti batch 1990, kas kumakada, Louis, Marites, Lorna, Mila, kan amin nga friends ko, dito'y Ramon. Naibaga ko ni kabsat Sean. Aduh, dapay dito ni Lanelin Garcia. Good morning, Karuba, watching from Saudi. Ni Lola Espemot, bangal daw yo, Karuba. Happy Sunday po, watching from Quezon City, from Glads Garcia. Watching from Lebanon, from Jesse Antimano. Wow. Gitipan na nagadaw. 84? Oo, nambag nga. Ano ko na? Oras yun, mga idol pa ikablaman na giti Bimonton. Dita malig, Isabela. Kuyang Jan, ating Bingbing, Kuya Tony, kan aminan nga dad sa jay free flow. Aman na rin man nga kita. Happy Sunday, everyone. Kabla ko awing nga tagabilya Carmen. Kuna na ni Lola SP Pasyon. Naku ni ading Carl Benito magkabisa di magkabisa. Alam di amom di scientist na namot. And good afternoon to Cabal family of Hilo, Hawaii, to Manang Elisa, and of course and the rest of the Cabal families. Di kamo na ko online ni Kotatan, ni Kabsat Kathy and Kabsat Ronald. Yes. Anyway, good afternoon and ngarod, may sapay nga sunata, ti isagot kadagiti adaan ka relasyon nga mas natataangan nga misuda. Hello, good afternoon, Kapsat Kathy. Adda, inak nasabat Nga. Umakit, ngem nalapsa. Wow. Inismak, ket kimid mat nagtibayo tuy kaunggat. Nutila nga timet paudi. Di pa maginawaw sexy. Agtawen santi 60 lung ay na pailat makagargari. Bumaket nga agpaiso napigsa pailat inababato. Baka alino ti patong na makaparog supailat kinina. Agbabaketa isut kun kunada kaniya. Uray man uy-uya wenda idametrik na tuy marik na. Agbabaketa puno nga agbabaketa idangam minamuti ganas ibaketa akain na yan ayat. Agbabaketa puno nga agbabaketa idangam minamuti ganas ibaketa akain na yan ayat. Ipumatul iti baken kaskala adat langit. Awas sa pulang ti kinasamit arakok naken inage. Ti baket na sing-singpet nabangbanglong awan mintis. Oray nung kuribet-bet awan sa pulang minakinagaget. Bagayan sa tinagkanta to go ahead na. Nakilariro ay kunkunada nga amoy lupati angot da. Di bakit akaromansa nagpayduma tiganas na. Oray na lumag. Agbabaketa
isut kun kunada kaniya. Uray manuuy uya wenda idamet rikna tuy marikna. Agbabaketa Pudnunga agbabaketa Idang amin na mutiganas Ti bakit akain na yan ayat. Agbabaketa Pudnunga agbabaketa Idang amin na mutiganas Ti bakit akain na yan ayat. Abegas na tati ako uni dito yung agtim-tim kita aman. Mana? Wan. Ang mana yun? Wan, dito kanyam. Ditoy. Okay. Somebody's calling dito yung official text line tayo. Ngahanta maamuti number na. Balong. Anyway, pa-request man na po ng manok na pula. Ilocano version. Ako nga pala si Michelle Ramos. And pa-shoutout po sa crush ko. Oy, sino ba naman yung crush mo, Balong? Michelle ko na nag-ayam sa basan. Okay. Ano ajay? Kita lang. Good PM mga idol kablaawa man. Dagiti ka pamilya. Family Moheka. Family Manuel. Family Josue. Family Puno. Pa-request man idol jay Sulinek. Sagot ko kadagiti. Nag-text. Ay kadakwadas. Tinag-text ni Irene Manuel. Iti Rizalona Cordon Isabella. Oh, you see? Nakatatayo nagkapal na. Anyway, thank you so much Abu. Iti teaching staff iti Bacnor Elementary School apo very successful. Congratulations kung nakumako. Thank you kung kamutin. Nagbaling nga successful apo iti concert mi di jay iti last December 12 and of course being sponsored by the Cabal family of Hilo, Hawaii. Family. I-upload ko kumata na i-record ko apo iti laptop kaya lang kat I want to thrill na ngaminan dagi just masarong nga concert tani so nga ilimang tapay laeng. By the way, antabayanan niyo apo ti sumarunong musical concert iti FDD ket mapasamak to sa Jitabok City. Hopefully in cooperation with the Paris di ka mo no sino dagi agor organize apo ti jay ket balak ta kanupay laang nga umay makitong-tong kada kami. And Georgie Dolores is requesting for the song A Perfect Christmas ket into the second hour ti English balo ay tagal OPM wala dito ang Ilocano pa laang for the first hour. Happy Sunday FDD kablawan niyo man dagi naka-tune in nga LSR Batch 90. Nabasak tatayan apay dim nga ate nga from Quirino Isabela. Nabasa mo ate yan? Ni Mildred Burnos nga eh. Sige, diretso. Naimbang nga bigat karuba watching from Dubai. Shout out man kadagiti doa nga babarok ni Aaron ken ni Kim. I miss you so much. Hello Auntie Lisa. Come on. Victoria Key. Hello. Ano naman ni Florence Bartolome. Yes. Hello to Auntie Mary Jane de la Cruz. Good morning DJs from Hill Bareng. Good afternoon FDD from Auntie Lisa. Hello mga idol watching in Jeddah. Merry Christmas po from Lapada Criselda. And to Kuyang Julito Palakay of Italy. Good afternoon Kenka. And good morning mo DJ. Apo nakasapsapa ka no gayam DJ ti nukas yung oras DJ. Okay kung na napay dito text line tayo na imbag nga aldaw mga idol kablaaw man aming agdingag. To'y Barangay Rogus nang nangruna ti pamilya Navero kendo ang anak ko nga isuda Marvin, Jervin ken ni Sweetie Pie ko nga ni Luisa Navero. Yan ken amen nga po nga karuba may request ko man dali manok ang labaga to'y nang kablaaw Jerry Navero. Ayan kaputan namin duamot tan apo nga na-request data manok ang labaga ay kakapilitan nga isu iti kansyonan tayo Rod para kadagiti mahilig ti bulang di kalman nagadunalab sa may naidagasa jay bulang Jason Manuel agi ikis ti kaaduan jibigan di sinirip ko manok analabaga liamadot langana kwartani bakit ko nga ipatulot ko man ang masapula maiintrega inak intaya jay manok analabaga mga bakaksak kinuna idikwan nagsinipagdan nagtinirudan manok analabaga sa balit pagnanang
napuruan lakunag, ay nagkibayo ak, madin makatagder idikwam naong ka. Kwarta nga iintrega, taksangga sa tanaaba. Di agawida, madintirik na, agkakapsuta. Agbababawi, taawanan mani, oh my darling, I'm sorry. Naholdapak, pinagtutulungan dak, sadyay palengke, anapasamak. Ay nanibakot ko, di mamatit pambarko, kinaratin at tengad ko, ay nabuong-buong tirupak. Tani bakit ko, kat nalaing gayam, black belter taekwondo, amin ngayon patayab na, akong tar nagbiso, tasigod naggayang nga hasler ay kido. Nakarot pungtot ni bakat ko, tukol ami aparagpag ko. Kwarta ko mga pa ay anak ko, ngay paabak ko, nagrigaten aya, iti mademonyo. Parusa ni bakat ko, iti naganap ko, kaput sugal na ipaspasubo. Iso nga da kay abo mo bulang, di kay mga sawat na laing judo. Okay, agsubli kami ngot karuba, kalpasan ti sumbag mo palagi.